Tapi adalah kuasa. Bangunlah hai orang saleh, pakailah percaya yang benar. Oke, senang tetuang muadati di sana ka insan bo. Ade, gumo temudet kontabon dodong tuang kebain hoy ge. Intai tak pakagum peng kuro. Man podi alapo pakaguhit kaum bolu tanda sumuang. Kadapan nadi tangau lundet tilo kaye. Bah, hom hinggo takana di diteno deh. Lan sandet os osam bulu ikarangan tu aku di popo putih ti dia. Mi bagal-bagal nadalo buat tiri nga dalandet agumu temudet kaboling kahangan di tenum. Ano di kabagal di pinolon na di let panas sila ho. Kaya no pwede tino nga gisam takad ay karay titi kamon da jamban. Okay? Jamban. Ino pa'y jamban dit kinalimpupusan diti no asaraw ko nga luangan aiso patampu idat antakanid di. Hiri nandad may napanda pagawas nga okay tanda hiri suang. Aron na tongo giyok-giyok nuno na wa hiri suang akito. Saraw ko pa'y gamban dahay di lain dat pa'y hapakid dit piyasaw. Pasomok naman ti di piyasaw. Jadi kanulumong hiri suang ato orompong po higamot ta piyasaw aragang-ragangin hiri suang kat hiri suang gigamban. Osanong itu asapo mo ti tua. Nga adi agaratan kopi. Agaratan kopi may panginumi tua tu kita jadi gamut ta hiri suang. May kanapanda panginumi dim. Yodit ako nikah tanda ko iway gigamban iri mo. Ipanaraw-saraw. Kano minum nga edit alon tulon tuho ko inuman nga. Panaraw-saraw kanta rin mo iri kakuan. Ako ni ko ay nam iri ni iri ni gawan di asiyop di mo nga di kawaya ano bagan di lugar di alanaan nagyan dari mo. Do asiyop na di igamot nga ipay panaraw-saraw at harad di. Minum ko di nga yun di alon tulon to ko inuman. Ay. Umbala di ka maju-maju ditit.
kemajuan da pemaguna nam gamban na padi dati nga menang pipi na dihara tampuy. Amang kudi oburuan dat ay sa tampuy. Haro na di tuntugan no waig. Iri nga agumo o waiget apakay. Ya, pa nakabaja no bo, tamine Gasmin. Right ka iti gamban, hinggo da ko karahian na gamban. Ipaing kuru ko, ipaing irikaw. Suway iti pamati ki umurumurat. Akan pod iti kalabi-labi winagat sa tinan. O susa dat mamaguna ditandas sa paing kuru. Itampuy ampay. Tandas ampay. Doon na pa dito, nakalabi o winagat nga o sanang di mo maguna dit paingirikaw, tandas duduk. Tu kay rikaw gya bo. Nga inapahit. Gulu po hom. Ako arahian dit it gamban na paingirikaw. Nga tinapadi kiyumurumuram iya dit. Oh. Idi paingirikaw to sonong. Jadi iya di naman tiri. Igereja di dati nga igamban nga o sonong na timbang-timbang takay milan na po harahip igamban na paing kuru haray mangkok kagaman na ipaingirikaw. Tu magisusuay gadi kapurimanan takot tinapot agat-agat tinan agagayotian alamu-lamu nga sonong ti di paingirikaw. Ino pa ipaing kuru nga arwol nga indo gakod arwol nga luwak. Jadi gamban na gereja nga timbang-timbangon to kan paing kuru harga duo may daharot pempilihan na tangulun. Okay. Jadi manta kadi kago pagulya ila panambarasan dati karay titit duo kaya non di kamoyan dati omurong iti bilik mandi poponsuon iti gamban. Jadi kaduduo na polo nga ay tatap no dat ponsuon kapag yung mga hindi tango murong-murong ka tinanta ko nga arulun gamban ka nga pataman dat niada. Kinarahingan ka daw nga manahaki panudukan dot paingkuroh ng kutit tulun dot Israel dilaid dot sayra napod minamanaw ilong minagidu sinumaliwan man ta da Mesir gumuli dahil tanah Kanaan sa linada 4 na hupod taon nga nanuan da panudukan dat paingkukuro mamagampi papaindalan dot ay ralan dot mamalisok iti niada kang unang pati nga iti tayi kan iti tayi ralan no po nga mando ko olitay ka. Jadi si tayi kano po dohom magihum na kayo nun ungkudan hiri kano tumay kana di po palapok kapi hiri kano tumay o pangohom olitan kago. Iya di pinanudukan di kinarahingan dat montok di tulun-tulun da Israel antakan di itindalanon di gumulit tanah Kanaan dilay. Ngono po di dati sosoro nga miyagali di don tingaw. Itingaw. Tingaw tasu tingaw tasonong ungkudan. Sumobu olitan.
tumai olitan. Singud-singudan pemangkum. Kulom nolitan na kamo. Harap po singud. Kohuan na kago di tingaw mangalit. Iya di na pinanudukan dat ay kinarahingan kumadit tulun Israel dila di padang gurun olitan lo kayo ka. Jadi papakita dat ako ni ko sambarang iti kamondot nukadi ako ni ko sangkatoyan. Ako ni ko sangkatoyan bo. Kumbala ko di tanganak pod. Pero nagi taon ko di nga apa kari kat hapon taon ko lang handaman ko no. Tukom. Orurol matitian si tai nandito po manan ko. Panang puso ko nga ano na kari kat gamban. Kuro ako dirid. Haray bagya sakit-sakit di katiro nga kita yung ngambok ko kita ako di tamanon nga tukom songko kuruhadan no di hoy kasi songko kuruhadan no kasi na kita do paing kuro pa di asa nang itu tanganak pendiri lah. Jadi itinapadi dua kayanan pasandatan ta kan gitid apa ako supandet rumaga gula piramutan gitu. Nga sarahon na dati dat ilo na mati it momonsoy milo takod ay milo momonsoy dati alanaan tay ko opulang toko kumiso iponsuon borosan dati amurang hilo ponsuon tu hilo na panginsuan dati hilo pamadulaan dati pamaguakan dati tanglangaw ko pengkuro nga irinigi kayo nan di momonset iya na po nga opulang ilo jamban amurong ka dati nga hilo na kayo nan dat milokod papatambon niya da no sumobu pangilaban no pamadulaan nga hilo ni momonset iyati na po nga asimbayan si tai kasuang ka jamban kasaliwan nga simbayan kani kasambarang dati isong kakuruhadan kadat isong kakuruhadan gitu nga magihum ta kay jamban hirinan dad katamon niya da asimbayan purimanan to ko kamoy na po itong pinayom iho nga asukong ako dat itinapot gamban nga mahana dati sanong gamban do walay nga sanongon lobi po naggamban naggaradya nga sanongon to koy paghumana ralan moy dat ay ang simbayan ngay takod muntok kot papatamo rin adat tu iri na hit papasimbayanin da dati dat opongo toko dumantad da hiri okay. Jadi nunudihod ay kantakan nilot panambarasan tulu panambarasan dati montok kot kopulangan niti ay kay sisa dati kumakinorahingan paingkuroh na kuditit omurong di popopulang isuanggat katumbayaan dati kumakinorahingan kay timpo na padendo nga agumu na hit lobby pandad isay na pod ako'y opogot ta mintang ga TikTok okay? Opogot ako matimintang gi TikTok lobby pandad manambarasat karait at kaugaman
tumbayaan aku dat ya kau ngako kita hom kapuri mani pengkukuran aku tit kantakan de timpuden doh de pepaintalang itit pegiaduhan de isuang get kau gaman isok no pohit aim bulayan dot kagumuan nga mau berasat pengkukuran di da kau kinarahingan dat sinu milit tulun